je zanimljivo pitanje. Što bi bilo važnije? Zapravo pozvati sve ljude na party ili ih kad dođu na party dati im priliku da plešu? To je recimo jedna usporedba sa kojom se raznovrsnost i uključivost vrlo često uspoređuju. Raznovrsnost je znači to da ste pozvani na party, ali uključivost je da vas je neko pozvao da plešete. Raznovrsnost je zapravo čak i lakše postići, zato jer je ona igra brojeva, ona je baš naprosto odlučite da želite zaposliti taj tip populacije. Jedini vam je problem naći stručne ljude koji dolaze iz tog miljea, ali recimo zamislimo da je to rješivo. Ono što je puno teže je te različite ljude kad ih stavite na hrpu, oni moraju raditi neki posao jer nisu kod vas došli zato da bi samo postojali tako različiti, već da bi obavljali neki posao. Mrvicu je teže uhodati i dobiti raznovrsni tim da radi odlično zajedno. Tu je na početku potrebno malo truda. Međutim, ta malo truda se kasnije višestruko isplati jer tako uhodan tim u kojem se svi osjećaju ugodno, tim u kojem su različiti ljudi koji mogu doprinijeti različitim znanjima i različitim iskustvima nekom krajnjem rezultatu je daleko kreativniji, daleko je fleksibilniji i daleko je otporniji na bilo kakve promjene, na stres i na promjene koje se nenadano događaju u vašoj industriji.